Amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi habereye impanuka ikomeye y'ikamyo yo mu bwoko bwa howo yagonganye n'izindi modoka eshanu ihitana abantu babiri ndetse cumi n'umwe bakomeretse, harimo babiri bakomeretse cyane. Iyi mpanuka yabaye ku itariki 15 Ukwakira 2025 ahagana saa 11 z'umugoroba hashira saa 12 mu murenge wa Runda hafi ya santere ya Ruyenzi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi yavuze ko ikamyo yari ipakiye umucanga kandi yamanukaga Igihara yerekeza ku Ruyenzi, maze ikabura feri igonga izindi modoka eshanu n'abantu bari bari aho hafi. CIP Kamanzi yasobanuye ko bikekwa ko iyo mpanuka yatewe no kubura feri kandi umushoferi wayo yatawe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda mu gihe iperereza rigikomeje. Abakomeretse byoroheje bajyanywe mu bitaro bya Kigali CHUK, abandi bajyanwa mu bitaro bya Francière UB Caritas ndetse no ku kigo nderabuzima cya Gihara kugira ngo bitabweho. CIP Kamanzi Hassan yihanganishije imiryango yabuze ababo muri iyo mpanuka mu izina rya polisi y'u Rwanda, anifuriza abakomeretse gukira vuba. Nyuma y'iyo mpanuka abantu benshi bacitse ururondogoro aho habereye iyo mpanuka, ariko polisi yahise ihagera kugira ngo itange ubufasha no kugenzura ahabereye impanuka. Ingabire Marie Immaculée wahoze ayobora Transparency International Rwanda arashyingurwa kuri uyu wa gatanu tariki 16 Ukwakira 2025 mu irimbi ry'i Rusororo. Uyu mubyeyi w'imyaka 66 atabarutse ku itariki 9 Ukwakira azize uburwayi. Yari umwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, arwanya ruswa n'akarengane ativuye inyuma. Ingabire kandi yari impirimbanyi iharanira uburenganzira n'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abakobwa.